Good morning, lamsugo jotonono ani ketal vlogo. Kai tini kai sombar manang bai butung school thana bagai oro reading jak ke oro nugiman khana norok butung ke bin bai ni loisirngo bin bai bag bskang ti khebo botui nai khaksa kheti khebo khaksa kheti nai kai obrok belai no nangkung mani video brok ulo rogo tor khakai naima no hnai angkisa oro bongni memory ni bagai ang naragi rekha video rok gana nai tongdi ani blog no borok tabuk school thangna bagai ready dan keban masya ya deh sama thang này lục lục 근데 안 그러나 가부름 돼 아 rồi 가자 이 다시 나가면 되잖아 이게 borok no phe school ro hri pai gira kha aboro muya songana tini angkha school thangya chini mai tangna ni bagai aro muya bai thamukhi songnani angkai phandu buti mungsa khanya ni tabuk phungo angkai norok nai tongdi ani blog no sari kaham teisa angkai tabukhe borok school ni thang phaikya angkai to thanglia school o masurok songya ko oiti phaikya kheto o phungo kisa tangkha angkai tabuk tisa sari go phaijawkha angkai borok bo manang bai butung bo oro tak phaijawkha borok ngona bagai ganai tong rin rokan blog no angkai angkai to engo mai tangna bai baksa mai tangai tongo ke manang khai yang video rok khlai tongo angkai angulo nai nemeni o video rok kaham no borok ulo rok nai mano borok jarai phuru tongthok jagai kheto thangma rok nai mano nemo manang no video khai hunai ang nai obo bori rekha kanrok nai nai di 빙봉 안 각사 너 tongthok 에 큰일나 안 나대 아니 갈라당 가 응? yang lo ko tong tiap hang tong wa ko sang hade na len te to tong hadi yang ko ma khate ka sha hai mesi na le mo hai mesi ko song khata mo ani ko tong ya ba sai mi ya mu ya khoni yang na bo to ke kus kuri khawa ko sa bute kala tong kha khate na cha kala ekhen ni mo na chakata ta op khaisi na hey tuh deh guys wah haji deng tai an jatuh ke macam ke oh kepal kepal harpe hata pura ayah taktik kasya harpe nang macam kiseng tabukhe khetoni nogo sokpai kya nogo sokpai kisa sarik ni manang no pori di hini samani kaham ko poriya sela jaw kisa pori kheno kok sawo kisa kaino tui ningo amti mamang hene bono ang tabu kisa murugui pori rekha ganai tongdi ang bono bahike pori kha nor kisa nai nai di observe sweet egg float
in each shade. To bring the advantage of cotton cloth is that the cotton cloth is where the skin is absorbed. Cotton cloth is soft and less air in it also absorbs sweet air. Cotton cloth is soft and less air in it also absorbs sweet. The air cloth that lays in each shade to breathe. In each shade there is a to breathe. The advantage of cotton cloth is that the advantage of cotton cloth is that the sweet it absorbs evaporation because of the air. This breathe this. Poripai bikha kita bikha borokno kaisa cake senamde hemnan balok soka cake senamoi charna hnoi goro cake box sai rwkha mamui rok khaito songpai kha norok naitong de ani blog no ari kaham jotono no kai sungkai tini kaisa cake senamlai mani bsalama cake senamya balok soka sung kai cake chalaina hnoi kaisa cake senam ka tini musbuya ko jini cake kai burungkai tuna mujungjak tuka gechingta cake buhur muna bagi nasing tonglayo sokpai khachang borokno maibo charipai kha kai bin nanu bai bin thabono charkha chungtimi chaya ko bin papa bai chungtimi ro chanai cake ro monbai kha igu manam khajau pa muya ko nai kan thuya ta cake ta bagi nasing tongo jengke cake sana bagi nasing ta ai mukum istong budung mukum tongkha gecheng tabo cake nai lege nai igoro ke chini ke muya kho ta kisas tong shu munani tarima te 5 minute khane munai ke cheng no phuno gnu naitong de norok chini blog no naitong khang ke norok bo chini cake rok bahayang kha nai mano kachang tabo cake nai lege nai bar khulka chaya wasa khulko wasa buka konang nai na khula awas khula misi yang tadi namanya dotiran apa pakai ke sini cake mone hai kya bisik sali ya nak Abang baba deh, kakak baba deh. Om baca khali ya bola aku sampai thoktor ke hai deh khanye perfect ngo morom wow angke khagi na pura perfect nya khai te kun chon moton kre bravo buni biya nai wow nahi kinar se kar kinar tunggu aste aste karo angke khai jai ab kun ko उल्टा करो उल्टा खाजे उल्टा खाजे उल्टा नहीं करूंगे ऐसे काटूंगे करे आके रहना है नमस्ते देविका मैडम ने आपकी आके गाड़ी रहना है मंगवाई है। आके रहना है यही लेने के लिए आए। आके रहना हक्सा कर दे देविका जी ने हमारी कार मंगवाई है लेकिन क्यों? वो सब नहीं पता साहब। उन्होंने कहा कि हमसे जाके आपके यहाँ से के कार पेक्स ले ले Shuni kali kan. कर लेते हैं। क्या चीनी केक रेडी खा गरम तम तम रखा मैदा 4 कप रखा चीनी 2 कप थक 2 कप दूध पाउडर पैकेट 2टा गासंग नते कुन करे एकदम काहाम नंग खा बाजारनि चाहैनो टेस्ट खा बाजारनि साइज थक दो खा एबेर काहाम खा yang tolak wasang khamsi motom ngai sangta bang mo rawi chalai sinai kyo nor comment khai sari kisani cake sanamani bahing kha ang shit bole de ba au chibul ko saya ba